This one ukubona sesenza manje amafana manje uqala ifana ngilazi ifile nje lasikhuthela kangaka and la clean uyabona yibo enduthi imvali zacobezela zichelela phansi uzombona ushaya yonke into akukho la ngaclean khona ucosha ngisho istick samentshisi phansi uyabona lo muntu akafuna lutho ngisho iphepha phansi angeke ulibone nhlobo uclean icekela kubo ngeza hola uyakwazi naye lokho kodwa wayenza njalo ingobani uyazi ukuthi mebhemele shandisa imenze ukuthi akhuthala kahlathi lento ikwenza ukuthi ukhuthale ube flex uyabo yonke into uzizwe nje ukube sethi ngovela ukugijima nje ungonakale lutho nje noma novalo ke hayi uvala lisali bohlezi ukwazi lokho uhlezi indaba yazindaba ingoba phela ngithi yona kahle umibhemeli ikwenza ukuthi ubone osamdenja ngicaza ukuthini abantu bakithi umuntu kahle oyisitha sakho lento ihlezi ikwenza like umuntu wona futhi ofunwayo uyi-wanted wabona ivene amaphoyisa setha mbishale impahla le blues ema-hazard ndothi ungovaleka ibhadi ungenzanga lutho aqala ubalekela lo mfana owenza lutho yazini uvalo ushaya uvalo wabona ivene amaphoyisa wena utshethe ukufunwa wena uyi-deodorant uyi-wanted uyafunakala nguye ubaleka ngisuyiphosa emothini shaya imoto uphose ngalo. That's why ngisho ngibona ukuthi ingane nayo kuyela 3 days ayidli amaplate asezalandelana umathathu insuku ilandelana namhlanje iplate langala wayizolo langale wayizolo uyaqala lengana idlana zonke lezi insuku wa 3 days manje ngihana ngiyabeka iplate endlini yakhe ngifika lisakhona ilinye ngibona ngiede phezulu kwelinye kanjani idlana lengane sonke kanti no isingene lo mkhokho lo mkhokho obhedayo lobolile lo wama TikTok lawo kosiwashayayo lento ibhenyo kabili ishada bayibhema ngepayipi abanye bayijova bayifaka la bayifaka egazini la bayijovayo bona aba wrong impela kakhulu ngoba bayibulala yabo nje ngeke ukholwa mase kutshela ukuthi kuleli sonto kufe 2 eMaskandi bridge 2 abantu abafili nje la ebridge eMaskandi bebulawe yona iTikTok kufe uyikhehla leli kuthi lokhuza uMandam leli khehla leli Adam lingathini lidayisa ngokudla eMaskanda li-odisa inkoko sinawana ligcobe kamnandi misele abadayisela usinawana ngo5 izinkolo kwazi ukuthi libheme na libhema yona nise mhlawumbe 65 umuntu onkuluma ngamuntu omdala kodwa ukade iJovitic yamgolisa nje biselela phansi sathi hambe esibhedlela wagolozwa ngafuna esibhedlela waqomba ekseni umkhaba ungawukhukhumela ushonile akasekho nje emhlabeni kuyimanje wasikhuluma nje sekemvalo Phamwa izolo futhi wenza same thing umfowethu lo oyisigebengu owaziwayo ujumile nje futhi bayamazi bethu uMakhavela ushonile uMakhavela yena yedwa uMakhavela uyaziwa ujumile Lucia ushonile Lucia ngenxa yani yayo lento eTikTok iyingozi ahle sisebhema abantu bakithi kodwa lento ayilungile kahle ayikho right ayilungile ngale ndlela ukuthi yazi ngeke ukholwe mase kutshela ukuthi mase kuthiwa lezi zinto uyilinganisa kanje iTik nehunga kanje kubeke ukubili ubuza ukuthi yini into right iTik nehunga kona eqinisweni ukuthi ungengconywana ngeTik ngoba yazi iTik ikwenza ukuthi kahle wenza into engekho ebhedayo ngisho ifoni yama wakho sangayiyabula ekho uma wakho uhamba uyidayisa ngenxa ukuthi noqalekelele inkinga ngale ndlela lento and futhi lezi drugs into engicika kulona kakhulu into enjenje ukuthi ngicike too much lingenisile sande kufika fanele laqedisha 2 years mhlawumbe lifike lo nyaka lona le drugs kuthiwa iTik kodwa kade lafika phela milifihliwe lingavela obala ngobani abantu abaningi belibhema makhalada ama-brain belibhema le Cape Town ubani nje wasebeliletha ngalana lana abafe bejika abantu abamnyama lento ngoba thina sabantu abamnyama siyayithanda izinto and futhi thina sabantu abamnyama siyayithanda ukuhala emva kwalokho sithi ukugaxela kwethu sithatha lento sifake emjovweni sifake egazini hawu uyabona uyajoveka hawu nomunye kanjalo amnizo omunye umjovo wasisofa phakathi kodwa methi hawu uyajoveka ayinankinga hawu ubona umuntu edakwele lento uthi angibona umuntu wakhona useshonile hawu yini hayi ukhule kabili yathathwa qashwa washona hawu yini inkinga kuthiwa hayi leTik ayijova lento lehle ayivumeleki ukuthi uyijova ngobani futhi inkinga ngento inanezilwane zakhona zonke futhi abaningi abakwazi lokho ukuthi iTik inezilwane iTikTok le esifema usamaphara inesilwane lesilwane lesibizwa ngokuthi yini igama laso ivankomo ngisho phansi uma ufuna emafonini lapho ufuna ngeTikTok uyathola ngalikhona izilwane ezincane lezi zilwane ngasini awuyibona ungayibhemile inhlobo ukuyibona ingwebhemile iTik kodwa wathi wabhema iTik ngisho ngashaka amabili ngathi mfanga nginike same time uzoyibona lezi zilwane and ilwane engahambi engenyikazi ehlezi imndawonye nje kanje kahle lonto azilibizwa ngani ngama invertebrates like ama James ukuze nto kuthiwa ama James leba lakhe insipho kanje insipho lezi ethu zimnyama umuntu kanjalo kuthi lunguza phansi kanje izinto ezimhlophe nazo lezi izona
Ngithiwa ubona umthombo usaba ngisho ukuyibamba into enikezwa iphara esandleni angcwele ukuthi azathi u2 rand uqala umuntu ubambe ngozifo nje osededela yini ngawuyitshela ngakho wasenza uglama nje lusisikwenze njani kanti no akayitsheli akayena uglama no inkinga iyodwa ukuthi uyazi ukuthi okay uphara nje walibhemi unganale tick lento yabo abayithandayo obvious unama vasarias lama James lawo bala lawa neyilwa yes ayilwane ngaphezulu ngiqoya abantu bakithi phela mina ngiyanga esikoleni hlobo ngajika mina edeskini ngathenga broke yami kodwa uqhamuza ugeqa amagula hey kunamba yini izolo sikulinda futhi ungafiki uyibuka ngathi yini manje mfowethu ngathini bafowethu ngiyibuka ngani inkinga ibe eyodwa qwa bafowethu nginenkinga la bafowethu le nkinga le inkinga enkulu ngoba manje into ngeke ukwazi ukwenza lutho ngaphandle kwayo lento la mfowethu umeshende lokuwena njalo ekseni masiphuma sophanda ukaqala siqaqisa sibhemisa iskip set mahala sambe ke siyophanda masibuya simchasese umsupport ngendlela holiday usuku lonke silosithenga again up and down sophanda manje izolo usho ukuthi na ubheme kakhulu ke lento zakhe amakhala lawo lento ngoba naye uyabhema welibhema i-transformation wethu kodwa akabhemi phela le amawonke nayadlalela uzinto yena ubhema lokuyekhala lokudonswa itashi lezi zinto ezidonswa uyishayela wona mase ibhekela ublack label yakhe ayishayele wona manje uthi uphuze kakhulu wajemba lokwaselwa walala semva lo thina sihlele silindele nayo siqaqe ukuze ngize ngikwazi ngizobona lensizwa le sikwazi ukuthi sixoxe sibayisana sikhulume nezitori ezinye sezenzeke empilweni manje nawo le ndoda ivile ingafiki cake ukuthi ayabona manje ngithi ngiyabuka isikhathi esekulise ukuthi kushaya ngisho u10 luthi indoda ayiqhamuka kaze ngaphuma ngayo phanda ngawo arosto wangibona ukuthi ayike into engizoyenza and le ndoda le izolo iziselwe ibuye namhlanje kuseni nesitshela zabe bafuthi kahle ngizokhuluma iqiniso mina ngiyidakiwe ngiphuzile ngibhema ama drugs kakhulu izo dethwa ngiselwe ngangafika i-drugs elukuyilona le ngidesa menga odingisho odamela ingekho ngabona nami ukuthi hayi ngiqinisile umafi mase i-drugs alikho ngibone manje athi ngena i-booster manje ilethwa labafana bangakubo baseTanzania bezomnikeza into zakhe lezi ukuthi akwazi agrind sihlanganisele naku-ke namhlanje manje kuseni still futhi ngasemthing uyasela ufika late kodwa still okay ukwazi ukusikhipha fast i-escape asheshisa ukuthi sikwazi ubhema futhi so ngoba khona engizonitshela yona abantu bakithi eningayazi eyodwa kahle lento esibhema ithiki inkinga ngento eyodwa awukwazi ukwenza into ungayibhemanga ngisho ungayakho ungayithatha uyibekela uyibhema ngavela arost yonke ibalekile empelweni no TikTok usuyibhemela umnandi kahle ifana njenge rocky kanje irocky yafana i-tik ngoba bebeka epipini ushisa lo kuyibunga ke uyakujeza manje inkinga le eyodwa kusina i-TikTok ikwenza ukuthi wena ungaqaqeki if ungayibhemile hayi la uqaqeki abantu bakithi uhlezi nje stop on nje ujam nje yonke into yenzayo enabuluka sengathi awuthandwe uhudu nje uhamba wena uzuyibukele phara yini ehudu lagola noma yinani yazi ngebona ehudu nje uhamba yabona awuliphi u20 rand noma u30 rand uthi mshana mina u30 rand amthenga i5 uzobona after uvake waselibhemile ngoba uzothi u30 rand akekho umuntu uzomcabanga angiqoyi ngimeshento wakhe afika amnika imeshento amnikele shandisa amnikse konke nehunga ayijova FM uzozwa ke lapho kungaze kuse eminyango likhulume phara 24 hours lokho likhulumile liyela lolishilini uyazi ngobani ikwenza uqaqeke ube flex and nala emehlweni uba washiwe bavesha and ngalendlela ukuthi kuzibona phela lento khona bayakhangela belungu abakwazi ukwenza ama tracks ukuthi abe nendlela zakhona ukuthi le ikwenza ukuthi ube nje le nje i-TikTok ikwenza ukuthi kahle kahle ungalali nobuthonga kufika ngeulala ubhema i-TikTok uma ngonkulu ungathatha uyibeke la musubeka pipe la ushise ubhema ubone uzolala ngisho ukuthi wafasa 1 no 2 ngaze kuse khona ubhekile ngawo 2 amehlo yazi ngobani ayilalisana ubuthongo iyavala iyabinqamula into ethi ubuthongo ezwana ubuthongo lokho izokwenza ukuthi phongo amehlo wavula wonke ube watch uhlezi nje uthukile lanto ikwenza ukuthi ushawe uvalo ngalendlela ukuthi ngisho ungenza ngacala ungaganganga ngenzanga lutho kodwa nje uhlezi uthukile uqalaza ulokubalaza umuntu lento ifishape eqala uyenzeni no konke yenzile ronga no cha ilento ayibhemile imenza usathuka abemizwa bayisha ngisho emotini bukuma uNkulunkulu ba risk umuntu umbuza ithi cha imshaya umuntu umphosa ngalo uthi yini lenziwa yini lona ingubani ubhemele lento lento shuthi kahle imbonisa izinto ezingekho uthemethe uqalaza ngo ovela ubona ianaconda inyoka engakanani imi kanje nje ekhanda ifuna ukumphahlaza imi kanje anaconda liyasele ko Brazil bani imi kanje imisikani ifuna umusha ovela uqhuma uthi hayo ulogijima wakhe ngespeed nje bebaleka umuntu wakhona ungena ku freeway force ku freeway
uthe ngene uthe one step emshaya iquantum lomphosa ngale uthi to the same time washo yini ilishandisi ithi lento ingozi nokutshela ikubonisa izinto umuntu angayiboni lento thethwa abantu bazobekhipha amagama ukuthi kahle lento edalelwe amasosha abantu wona futhi ababamba izimpi kanje ebusuku nganxa ukutheni basobe balelana ukapteni dabo baphatha abakhulu ukuthi njengoba befemisa bona leshandisi ingoba benzelana ukuthi bangakwazi ukuthi balale babheka kuze kuse khona amehlo mabili impi beyilindele ukuthi kusangaqhamuka usamdenjana noma yini ifamily hlezi nje zimo kanje ukuthi balindele impi manje ukuthi kuyasuka kanjalo ukusuka kanjalo kodwa ke nakube thina ngoza abantu abamnyama sayithanda izinto siyaphapha futhi thina sabantu abamnyama siyahala iyona ke lento leyenza ukuthi igcineni ke manje igcina sesingena kuyona lento ngobana sibona amakhalati phela amakhalati ayishanga ipipe thina sizenze sifake emjoveni buke into irisk kanjani ungathi umuntu usile uphila kahle engqondweni umuntu uphila ungenankinga uvula usuke ngithatha umjovo uthatha ithiki umixa konke ungandawona uqova ufaka amanzi manje umqu egazini uqona into izongena egazini wena ke uthini uqethe ukujova ngiqinisa uvula iqondo usule uzothini kusasa usubangela abantu abazali bakhe inkinga eziningi ngento engeke encane ngokuthini unithandizini deswa ngisho abantu bakithi kuze lento yayilungile kunesikhathi abanye benze babe right njona ngabona ngwazofuna kuma uNkulunkulu ukuthi usiyayinda wakhuluma kangaka indakapheli moya yabo ngaseminyangele kweqoqile ngoba izitori ziningi kakhulu nginazo futhi inkinga manje kuyibona ukuthi mengakabhemi khohlwa ngithuka sengathi ngingilosi ngifike lo siyayiwancela ipanje siyakwenza njani wathula ngiyodabukisa yina no yazi ngisho ukuthi ngibhemile shandisi mina ngibhemile kuno Aristo wakho Aristo wakho ubizwa ngegama lokuthi igama lelo Aristo walempahla lekutshela ngayo le TikTok uAristo wakho ubizwa ngokuthi i-shutdown i-shutdown ngichaza ukuthi ngezinye indlela kahle ikwenzela into like umuntu ukhathele like ubhocobele nje usuke uyihudula nje ngoba akayibhemi uvotowala nje umuntu edidlama ubone shisa ilanga uvuqula amasi ubheseni omngaka uvula usha uvala udle ebudleni umthulithe omngaka lamasi lawa sedladleni impela lawa akase ngwenkomeni waqova nophutha egcwala ubheseni ngakudla usuthi isisiwe singaka ngiyawuphela 5 minutes umbona umuntu useyahonga lishisa labelanga kodwa lento yini ubhocoba leso yini amasi abhocobelisana nayo kiba kanjalo kwenza ukuthi ubhuqubale uma ungayibhemile uhamba uyihudu lonke into ngisho yenzayo kuba mnyama ngisho amehlo ushona enjulwana wephansi sometimes ngobani kufunakala yona egazini awenzi lutho le nto ngaphandle desho ukubona senza manje amafana manje uqala ifana ngilazi livile nje lasikhuthela kangaka and la cleaner uyabona yibo enduthi imvali zacobezela yazichelela phansi uzombona ushaya yonke into akukho la ngaclean khona uqosha ngisho isitick samentshisi phansi uyabona lo muntu akafuna lutho ngisho iphepha phansi angeke ulibone nhlobo uclean icekela kubo ngeza hole uyakwazi naye lokho kodwa wayenza njalo ingobani uyazi ukuthi mebhemele shandisi imenza ukuthi akhuthale kahle lento kwenza ukuthi ukhuthale ube flex uyabo yonke into uzizwe nje kube senze ngovula ukitchen nje ungonakale lutho nje noma novalo ke hayi uvala lisali bohlezi ukwazi lokho uhlezi lithi indaba yazindaba ingoba phela ngithi yona kahle umibhemeli kwenza ukuthi ubone osamdenja ngichaza ukuthini abantu bakithi umuntu kahle oyisitha sakho lento ihlezi kwenza like umuntu wona futhi ofunayo uyi-wanted wabona ivene amaphoyisa setha mhlawumbe impahla le blues amahazard ndothi ungobaleka ibhadi ungenzanga lutho aqala ubalekela lo mfana owenza lutho yazini uvalo ushaya uvalo wabona ivele amaphoyisa wena nje ethi ukufuna wena uyi-dead warrant uyi-wanted uyafunakala nguye ubaleka ngisiphosa emothini shaya imoto ukuphose ngalo that's why ngisho kubantu bakithi wena uney'nsuku ey'ngaka ungalami awu yazi mpilo ngibuza omunye umbuzo ke professor mhlawumbe ubuze lento ezokusebenzelayo yona ezokutshela ngoba ngeke ngayitshela izolutho wendoda yazi bafuthi ninkinga la ngiyela 3 days manje lo sifona namhlanje ngingalali inhlobo mina ngaze nje ngathi sitwathina kancu nakanqunjwa futhi afiki umuntu nje ukubona mehle ingqobholoze emangaka ukuthi ungafiki usanginelanga yazi indaba ingoba iyona isebenza egazini igijima igazi manje mawungalelo usukwenzana Kade yabona problem engalele mina kuzothiwa hayi usiyakalele isikhathi esiningi iningi labo bafuthi besibhema nabo into enje ukuthi bangalali ingoba soyibhemela leshandisi njengoba soyibhemelana ukuthi wona mfethu bekwazi baphumula kanjonke ebusuku basuke kahle yona impahla yokukhempa le mingikhuluma iqiniso njengomuntu efa abantu bakithi kahle ithiki ikwenza ukuthi ukhempe
yona kwenza ucamp uthi ungafiki ukuthi ngithi siplanile mina nawe ukuthi sonke nje ebusuku soqheza majalida belungu la komanzi umuntu noma la ko Masgrave noma ko mani bane siplanile mina nawe angithi sabhema ke okay siyaconsa siyathinga manje okay lento kahle akumele ukuthi if uyibhemile uthi uyivumele ukuthi wena bethi ibhocobalise la kusangathi uyalala onelo kufanele uyibheme ngalendlela lebhenywa ngayo ukuze khonza ukwazi ukuthi ube wash ngalendlela ukuthi wena ulala uaccuse wakho uma uthi ayibhemile wena ibhemile wena umuntu oqala uzomvusa uthi endoda seku12 manje izivumelele ngawasambe 12 makala 12 utobomba isikhathi ewu12 nevele niphuma ngo12 mfana ngo1 eroundini le lapho wangekutshela mfowethu uma uNkulunkulu lanto uzobona isilungu ngempela ndoda lanto ikwazi ukuzwisa inyawo zomuntu eze elapha engakafiki la elapha umuntu uzwe inyawo angithi uyazi ukuthi majalidini sekutholakala kuthecwa ebusuku ngo12:1 usungaboni ngisho ubona iblue noma ethi umuntu ama security kuphela nakhona around akanye patrol ngosikhathi mhlambe kanye emva ka 4 hours buka into enzala la yabona if muhamba ulokhuza lanto lo ayikho into oqala oyilalelayo wena ulalelane ufohlo noma inyawo into ephaqaphaqale kunyokopha yokuthi ngishungena ejalidini umlungu umubhemele yanto hey ngafunga uma uNkulunkulu ukuthi umuntu omnyama ebafethi siyakwazi ukuthi sesibindi thina sabantu omnyama ngikwazi ukuthi umlungu ulele nomfazi wakhe banqona umfazi wakhe ulele nge-screen yena ulele nge-trunk ubheke phezulu umnomzana bagcine benza lokhu kwasekamelweni kulincane bajembo bazume kabalale i-TV onayo dilala yodwa idlala yodwa lapho bona balele bebheke phezulu ibakhothe into eyodwa ukuthi bavale sliding door lesi aluminium lesi sifaka okhiye bavula kancane ukuthi kushaye umoya lapho bebelokhuzana yabo buka mina ngisinawana ngunkotha kankotha izinja full out my bro ngingeniswa kwenyoka ngisuke ngihambisa anaconda phela lapho iya ukuyibona anaconda mubona lapha ya isukiza kanje kulo amlungu lo usuka imemelite lo imbaqaza amathambo oqala exactly mina ngisuke ngihambisa kwenyoka ngoba ngithi mengingene nje mina into oqala ngiyenza mina ngene majeje ngintshele imikhuba engayazi nomhlenga nginifundisa ukuthi if uma ukuthi umuntu omnyama wenza into nento oyenza lo majalidini nje la kumuganga kumele wenze izinto ngeskill ukuze khona ngeke uzupholela ejele ungeke uzuboshwe kalula and futhi kuyaboshwa ngempela futhi uyashona sometimes ngoba umlungu ubona umzini wakhe ethi ufuna nje igcikene emzini wami xa phusha ngesibhamu ngoba bahlukana nebhamu banabhamu ezisemthethweni ezinye futhi ezinye azikho emthethweni banama safety futhi abelungu iyo into esiyizeleke thina le i-safety nesibhamu nemali njalo isitori sami nomfowethu lo accused lo ukhulele osangena ejalidini ayinzima kakhulu leyo abafowethu ukubenza enye into ungazwani sisodwa kodwa simakethana soholo umfowethu la asho ukuthi ku Route 25 ngingedladla mina la eChesterville nginomunye ubra wami ngicwele ngingafuni lutho ngaye ekuthiwa umpotsho usesho usanda ushona nje nyokodlula umpotsho ubra wami umfowethu lo ngigcwele ngaye ngalendlela ukuthi ngamnqamukela ngisho 3 pieces ngafa ngisho ukufa ngabe iparami personal and futhi sazane naye ejele sathi iphume ejele sayo khombisana nemndeni ethu wavakasha ekhaya nami wavakasha ku sisazana nasemndeni kanjalo umfethu ngithi ngiphume komgqibelo ngithi ngiye round ngiyophanda ngihambe ngiyophanda abela ngifika la abantu bala idladla kulomuzi isemini mhlawumbe ofirst one abantu bala ekhaya abekho ba eSpaniya emsebenzini khona ukitchen girl la ngathini mhlawumbe abamnyama kodwa abantu abamnyama laba abamaZulu futhi abalokhuzana abarich abanemali bahlala phansi kwesivili la emajalidini la kwenzakala into yenzakalayo okay ngiyafika idladla ngelo nguze undini ngithi hawu nangu lokhu uyedwa umuntu lo eshekezela leyo up and down angibona kanti khona umunye ongale dining room ngathanda ngicanga ukuthi antu wakhona lo yana babuka iplasma badlala izinto zakhona ama game buka into yenzakala la nginyonyoba ngene ekamereni ngemuva ngale ngingangeni la ngoba ngiyazi mengena dining room uyazi phela iphara uqala mele ngena endlini ehlolekile lakhe enuka kahle njengo 4 room 5 room big house nje umuzi omuhle lo nje usanti uhlala belungu kunama tiles ngishidongweni lapho uthi ungena ngithi sokunona lezi praise zakhona lezokclean lezi enwe futhi embalini manje ngena mina ngusinawana ngivele kunuka iqoqo lonke ipassage le manje ngiyabona ukuthi ngiyengena la ngizovela nginuka yonke indlu le vele ngijuluke ngisho amakhopha ngashaya arosto ngifuna imali no angenze njalo ungijikele ngale ngingene ekamelweni lilodwa lo mfana le ekhaya lo wena oyindodana le ekhaya umdala owaziwayo ole dladini ngingene kulona ikamera ngoba ayekho vele usespanini bese ngiyankula izinto ezigoqeka ezincane futhi nakhona ayinkulu ngoba ngiphatha namajalidi la sengenzeka ijump ngingafiki ngisho kwakhona ekhaya edladini ngithi ngiphethe lezi shendle sengentshontshile
Ngithi mangingena ewindini awukazi ngivele ngiyithela ku-wardrobe. U-wardrobe ngithi mengiwuqhebeza ngiwuvula uqale ngahlangabezana ne-laptop esesikhwameni sakhona ebhalwe HP. Yathi ngithi isikhwama ngesiphakamisa siyasinda. Ngathi ngiyasivula hawe ma. Isikhwama HP kodwa i-laptop ephakathi i-Lenovo. Khona lama laptop asanda kufika la kuthiwa i-Lenovo Windows 7 lawa nje antswempo ngempela. Ayi mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi ngayigoqa sometime yonke oqala ngayikhashisa ngewindi phela mina into yonke ngikhiphela ngewindi ihlale ngaphandle noma ithi jumper ngikhashe ngiphume first ngewindi ngiqhavu lento ngibaleke yabo kokunye ngisingekushiya ngoba vele kuyasinda ngeke ngikwazi ukubaleka na buka ngikhashise ngewindi ngikhiphele ngala ngaphandle ngifuna ngibuye ngaphakathi bengidla khona ama drop la amancane la ama shelf mangivula khona ngificane amafoni o2 i-BlackBerry Curve yakudala bese ngizofica i-P9 Lite ifone yabo i-P9 imishawa i-battery wayishiya ngoba ngiphatha 2 amafoni umfana lo wala kulomusa and umfana la ekhaya uDJ uyaziwa iChesterville yonke ayikho ngamazi lo mfana ethi uBono uDJ ubiza ngokuthi uDJ igama lakhe umfana omncane wazumbuka ibhoteyana umbuka ingane kaMambu hleze luku isinuphe ekhanda uhleze engagundi ushaya isinuphe ekhanda agqoke ikepesi amanika libe nganje la litshekisa eceleni uyaqonda futhi and abamphuthu bakhe babuka nje amadoda aqondile asipana asebenza mfowethu ngayintshontsha lezi zinto okay ngithathe kamnandi ngajambe futhi ngajambuluki ukuthi konke yenzakalile usisi lo uzoyijampa nentamva mase kufika lo mfana sevula indlaka ejabheka hayibo into zama zikho la ngiqoqe i-laptop ngasisa lamafoni o2 ade ngiwashe ngaphinde ngasisa nale mpahla ekuthiwa i-DJ mixer lengaka DJ liyampahla lana ngathini izimpahla lakho idlala uDJ lezi nale page lela khona cabanga ngabe ngikude kakhulu kube le mpahla ngabaleyana ngawo gol noma ngawo ngabe ngu-DJ nami la ngikhona ngabe ngiyabangena nge-spinship bezwe nje nguMasim Jebhulu nangu uyabangena buka into enzakala la ngiqoqa izinto ngileshe isikhwama ngithi isikhwama lesikhulu esenike bika namhlanje nalo isikhwama esincane se-laptop ngiyahamba fika la lo mfethu awe impotsho qe emacaleni sengishayela indlava uma siyiphuma angiphuma la emjajini wezwe ngisekele nayo kanje vele nayo wezivile eduzana nayo madladleni siyasubuya around njalo fast vele nisuka la manje athi ngibonga ngivule umkhombe DJ siyazibiza nempahla yazi imali nesitolo 23000 ngithi ngithesa imali ngicanga athi siyasokonisana iprice yini engivusile umkhombisa amafoni lezi ne-laptop wele asiya manje kumele ugibele nangithi anginawo uyakwazi nje nawe ngibuza kanjani kube uyena umpotsho ongibolekela imali ubaba wakhe omncane lo ahlala naye Road 25 eChesterville angibolekela imali ngo-20 ukugibela mase mina valo ngishiya le phone le BlackBerry kuyami ithi uyosala idayisele yena ngoba mina vele sengiyahamba buka ke yona ke le phone le ngishiya kulo mfethu iBlackBerry lesigaqelisa yena and futhi phinda gaqelisa nami sabanje buka into yenza umpethu ngomshaya le phone phela mina ngimbekanga ukuthi le phone le ngiyidayisa le roundini umpethu hambe khombisa abantu udayisa ngale BlackBerry umfana lo afuna umkhondo awuthole kuona amafara ngaphela amafara usangisedayisa nasisodwa mina iphara ngidayisela ngo-20 cabanga ucabanga ngo-20 impilo ebalekile kuno-20 into cabanga yiba futhi itende uqasha imoto uqasha amabhasi yonke imali enkulu kanganga ngakhetha umphefumulo catering yabiza iyo imbuzi izinkomo yo ibhokisi ililodwa liyakhobola ngenyiwa hayibo akudala ngebhokisi buka into eyenzakalayo kunalokho ngicela ukukutshela ukuthi umfowethu lo wathi methi wayithela kuyena lo mfowethu wathi uthi mposho ngizole ithi ekuseni ngidayisa ifoni la kanje iBlackBerry sithi mposho ikhona ngidayisela ufoni athi udayisela asho ukuthi ichaze achaza ukuthi udayise kuphi asemvulalela ke yabo BlackBerry ngihamba nezinto zami kanje kunoyiphara lingenile phandle nami laqhekeza kanje and mina uyangazi ke mposho ngidumile program ukuthi ngu-DJ yonke le ndawo abantu nabantu la emphakathini leChesterville siyonke bebenza amaphathi noma kumshado thizeni umuntu oqala abamfonela abambiza oyela lo mfethu ekhuluma ngo-DJ kuyimathi uthi uyangibuka efonini njengokhuluma ukhona buka into enzakala la umfowethu lo wathi umphotha yazi bafu angifuni ukuthi sekude ngoba nje ngoba ubhuti bakho abanye ngiyabazi bayinkabe baqhwebane futhi abazwani noshit
bahlezi begade ama-taxi nante kanjalo. Manje angifuni ukugaqela ngigcine sengibulawa noma ngidutshule ngifuna into engayazi nxa umuntu oyedwa uSiya ngongezwa hlezi umtshela uSiya siyamusa ukugangala kule round le eduzane phuma hambe uyogangale phakathi emajalidini phakathi nanawo amajalidi hayi leqaleni abantu abamnyama abahlala lapha la nje 25 or 25 Chesterfield. Hayi mina ngingayizwa kahle lento ukuthi awufuna ngizengiriske ngempilo yami ngize ngishona impela ngiyile phakathi namajalidi abelungu bongidubula belungu sekusile phela sekuyakhanya. Kanti la khona into omnyama aba-rich vela abamnandi bafana nabo abelungu bagqoka iy'pova zama-IMAX obani nambo nje ngabelungu straight. Ngakho nami ngicela ngibahlabela khona laba eqaleni. Hayi umfowethu athi uMpotsho ufuna ukuthini mina? Ufuna ukuthi ubra wakho wenze lento? Athi uMpotsho hayi impela hayi ubra wami mfowethu uSiya uhlezi efika la njalo uze roundini usezobhanda la. Kodwa akatshonje la ntshitshela umuntu omnyama ntshitshela abelungu le. Angazi yini ugilile kuloko avulwa ngenelela nini. Kakhulu azongenela wena ke DJ ngoba no DJ waziwa lonke iChesterfield le. Ayikho umuntu wazongishengana encane ngaka. Manje lo mfana ngimazi ukuthi simile singakuthatha bazi uSiya le nto enza uyangibulalisa uyaphetha into. So asamthola kanjani nalo uSiya? Abaphethe ubuhlungu bafethu. Singamthola kanjani? Singamthola kanjani lo Siya? Yembo ngifuna ukutshela ukuthi angithi mina ndoba ngihlabile lezi zinto ngabe nemali vele already nje kuyisemini nje ziyabuya emaskanda la eBridging la eSekwini. Sengibele phela ngisukele eChesterfield sengizela ngadayisa lezi zinto amazibithi lawo konke buka ukubona nami ku17 kanjani ungazi lutho nongafundi nongabaza abantu ukuthi uhlale nabo phansi ufunde ucele kubantu ubuze ukuthi hey ngicela ubuze le mfathi libe imalini vele esitolo ngibe neshow ukuthi mengidayisa le price ngidayisa iprice eqondile yazi okunaloko mina ngiyahloba ngiyaphayiza ngigijimisa imali phambili iza umfana ukusukula sithi ngamafoni nje la kuThekwini khona la Park Street avele thina umfana koMozambique athi hayi wendoda le nto ibizi kakhulu lento le uyithetha ngisho 600 no 650 kodwa mina singiqala ngo1 now 200 rand awungi-DJ ngidayisa 2 clip uma uNkulunkulu nabangizwa futhi abaneni bayo lento engikhuluma ngayo kuyimanje ukuthi bangibuka lo muntu engikhuluma ngayo mina futhi uDJ lo mfana omncane lo seChesterfield 25 kuyimanje ngitshela umuntu ongahlukana laptop uhlezi kuyimanje ngifuna ukuthi uyangibuka kumanje ngikhuluma nje uyashela ubhena ngilofana lo uthi kuyimanje bangibuka noma ngibuka kwi-plasma kubo kwi-plasma ngangisuka lapha edongweni ngiba rich bomnandi nemoto ezu3 ama-Ipolo, igalofu, inhlobo zemoto obhuti bakuba yinkampi ndoda yanqamuka buka ntenza la ngidayise okay abafethu ngibuza uthethe imali ngidayisa uclip uthi yini wadaka ukuhlanya noSiya ngidayisa DJ mix udayisa 200 rand uyahlanya nekhadi asibuyele emuva fuseka sibuyise lona lizayizayo besifika ngeparty zingalitholi lizayizayo sishwebe kanjani qhubeka sindlela manje idlana ke le yami ke lade ngiyiphantile umfowethu ngidla imali ngokuthi angicabangelanga mina kuphokha ukuthi ebusuku kumele ngibile round ngathi ngesikhefu mhlambe 100 rand ngigibela ngiyafika ngiyiChesterfield anginamali ephakethini ngibuye transport eyodwa uthunjana nokugibela ngiphethe isikhefu la sokuthini nokho endlini ewindini yempotsho avule umjondolo wakhe ngingene hlaba nje sibheme ngilale ngivuke ngo-12 sengiqala kabusha ukuthi ngiye roundini njengoba vele ngihlezi ngenza umfowethu kanti uMpotsho sengidayisile useyitshela abafowethu ukuthi hayi lalela DJ lo mfana lo muntu ufuna ukumbamba kulula kakhulu Siya ubra wami ukuthi umbambe yazi kanjani wena mfowethu lo unokufika la njalo usuzolala eCamp athi le ndawo eCamp ledledle uyaCamp la ebusuku ngo1 to 2 aphume ngayo ganga ngizogcwala ngayo into athi qo ewindini ngithi ngivula ikhethini hawu Siya athi vula amacala suyephethe ihandisike lapho phethe iplasma enkulu engaki-74 uphethe isikhwama singake isuitcase elidonswa line-laptop phakathi ne-PlayStation yonke good shandis la ngaphakathi buka wena nje kuphela uma efika lo mfethu Siya uqala nqa uzothi ngene ngeke umjompise ukhiphe isikhefu awuze ukuthi ekhiphe isikhefu ngizwela uSibhema lento esifanele kwalo ugwayi insaka nani sizomixa nawo Sibhema mina into engizoyenza kunalokho iyodwa ekhathi nginika imali sengithi ngigwayi yena besale begrinder leshandisi ukuthi Sibhema ngiyaqhasha sometimes ngiya ngale ndlela enkulu ngenze njani ngithatha ifone eOLED ngishaya umiss call noma ngishaya ucall back awuma wathola ucall back kwenamba yami le ngizobe call back ngayo same time anowazi ukuthi usuke khona ke usefikile yona ndlela engingitshela ngayo nangempela umfuthu waphuma ngalo ukuthi mefika ngale what same time awuphelanga u2 hours noma 3 hours 30 minutes umfuthu
umbuthi esebuyile sashuka sabhema ngathi ngicothe ngibheke iphansi kanje ngilenge ngibheke iphansi kanje ngilungise yompo nje yami ngigcwele nje yami esikhotheni wami yizo noma ngadela ngabhenga nami ngambamba ukuthi imashini ugcwele ngokangako buwa umuntu okhona umpethu lo uthi hayi masiya yabo le nombolo athi kutshela yona ngomashini ukuthi program ungagangi le duzane la kulamajele idala duzane wahlala into abamnyama isikhathi esiningi lapha abantu abamnyama bagcola khona kodwa umuqanga la abantu abamnyama waqa freeway wangena kuphi la ngasipha value abelungu bonke ke labuya le mami mina ngibona ukuthi manje bayisixile yewintatha buka into enzakala la umfowethu lo sisahle naye azwanga nokhi azwanga lutho sezwa nje ngo1 usho kodwa bangena ngekhika na door insizwe ezo6 khika na door khulu kethuka nami ngiqhashile ngale nje ukuthi ngikhiphe phezulu kombhede ngifuna ukubamba ukuthi something ngikhiphe i-screwdriver ngiphathe i-screwdriver khiphe i-screwdriver siphambe ngesana ngifuna ukubona ukuthi something ngiyamgwaza uma ukuthi usondela kumina engathi mengithi abantu abamnyama vele lapha 6 wensizwa khona amarazo ejaqwa amakhathi ahloniphekile ikweqe ezinye eziyi2 full out my brunto ubona ngathi jabonakele hayi ndothi ngabona sendle sodwa checks them secaze phansi manje umbuzo ngifuna ukutshela ukuthi bathi nje bethi lo munye esakhuluma ngezwe ngithi lo munye obesikhoka kahle angiyabona lezi insizwe nazo ezothuza yakhokha ibhame labo abanye bayiphethe ngezandla nje already baphethe nga1 kanje ethi 4 ngone bephethe ibhame la labo osuka bangayiphethe umfana omncane lo DJ nalo umoya imputo omncane so ke ndoda awusakufica wangcono kwesiya mpotsho yena usiya lo mngane wakho ayothi mpotsho uyena yabo nje uthi uyena hayi mpotsho vele agcwala same time nombolo uthi nangu ngidayisile lo mfethu uyangibulalisa bra wami mfethu ngifuna ukutshela ukuthi bamfumbathisa phambi kwami ngikhumbula kahle lezo khala ufohlo kanti bamfumbathisa 100 rand ngokuthi usedlala igame umsebenzi omkhulu ukathole mina ngumuntu ohlinzwa imbuzi inja nje mfethu ngifuna ukutshela ukuthi ngacashwa kanje yona lemfalo ngihambe emoyeni kanje ngikavune ngenye into ndoda yazi ngiswaphi ngikhola ngisebhuthini lepholo ngiyofaka ngemuva ngiboshwe ngecable tight la ngemuva umfowethu ngicela ukutshela ukuthi bangithatha bangifaka ebhuthini ngicela ngabatibilisa uqala ukuthi bangifaka ebhuthini ngibuthi angangena kalula nje phela mina ubohlezi ukwazi nawe lo ukuthi undlendoda le indoda ashemula usiya azi ukuthi ufuna ukuyibulala ufuna ukufaka ebhuthini kodwa ingena kanzima itibilile ngempela ngiyalwa ngingena ngizwile na ubhoshile ngempela ujulu kumanzi ukuthi eza nginyisa lo mfana engifuna umfaka ebhuthini hamba nezinsizwa zangempela ubone nje ngangabamba ama-credit bamphusha ngabo kwaze wafika lo yedwa wangishaya ngesidonsi sibhamuke yena wangiqeda amandla ke lo kodwa qhu kanye la ngisho ngabona kumnyama ngabona izinkanyezi kodwa ngishaya inzululwane qonti ngaquleka ngathula same time mengithula same time ukuthi hayi wavala ibhuthi bahamba nami nasiya siyeThekwini phela bayazi ukuthi usidayisile into sidayisile amasayizayi la eThekwini awube ufika la Park Street imoto ibayela ngase-rank bavula ibhuthi kanti nami sengivukile awube ngivula amehlo uthi uyandoda uwangcono usuvukile nawe wendoda lalelayo la asidlalwa ngibamba asidlala asinaso isikhathi sokudlala amagame mfana wami la sibadala kabi sibanga sinengane wena ngiafuza mfana yazi mina mfana ngingane engaphezulu kuyakho wena uyingane kakhulu la mhlambe nje usho ulingana la sibona ingane yami le impela yokugcina wena nje usamncane kamfana wami futhi ngibe sesikoleni kodwa manje uhamba wabela abantu abamnyama ujola amasimba ufuna ukufaka isibhamu emlomeni ufake uPaul ushone nje lela mfana wami usize ngento eyodwa asifuni lo yitori nani wena yonke into siyaziwa yonke into iconfirm kahle ngendlela nayi iphone iBlackberry yebo le phone yazi le phone ngithi oma iyona vele le phone ngiyeza umbotshi shit ulodayisile abantu abarong le phone kanti bayazi ukuthi umfana walokhuza lu DJ umuntu ingakho uqhezela endlini yakho se laptop nento zakhe uyedwa umuntu futhi ungidayisile umbotshi usho uyena ngibulisa athi ayangiyazi uthiwa ziphi into zihamba nale phone izolo hayi ngiyatshela ngithi hayi bafowethu ngengilo ngishona lena ngidrive ibus bafowethu yize nemali ngidlile kodwa ke izinto zeni ngizoyikhomba kuthiwa good sikona Park Street ngidla ngithi yebo sikona Park Street thoma ufike lo mfana lo mdayisela ibhaya lakho lithenga isayizayi so ngithi awurasta urasta okay
Somthola kanjani sami cela security lelo limbiza. Yampela misifika sitshela security le. Security nalabona futhi ngabona lithethe lichulelwe manje security ikhehla lempandla esilidala lisebenza khona. Ngabona lijulele bese hayikhule angithi nomqondo wane la security balinika ama drink awo manje ingqondo ipuwe ebheda ibolile ukuthini number 2 if ngimo ukuthi uzinakana ufuna urasta liyamphika lithi akekho loyo kade umgcina ngazombona eshewe khona esendlini ujule phambi kwakhe la manje yazi indaba ngithi uyalisisa mfana semhlupho ras sifuna imali zokuqaqa nani imali zokucamp might be twice sometimes number 2 uthi siyamphika ngubani selithemba ukuthi udalelo yena urasta thina sivalele ngaphandle sizosinawana buka kanti enzakala la isecurity lithi hayi khulekani bofuthi ngeke ngilonge nje ngishona lena urasta same time bofuthi ukhona and ngeke ukufika manje nithini kuzolala thiwa cela sibize lena manje siyamdinga kubalekile and uthi bavalithi ngihamba nazo la ngimina uphathi nendawo ngibekwe lapha ukuthi ngingabaleki lezi eziyikweqe ezu2 full out my bro ishiya ngebele ingaka bamuthi sejimi inkabi zangempela lesiya lo munye ushaye ngisho isimoho mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi into eyenzeka lapho ngagcina sekuthi likhuphuka la phezulu ngawengikheliswa phansi kuthiwa lela mfana ke awukhulumi lutho nje neshokhuluma wena nje awazi lutho wena wonto uyaziyo ukuthi ufene izinto lazi ethi wayidayisela urasta izona esidingayo nampela uthi qhamuka urasta bechazelwa hawu uyazi urasta volo ngayidonsisi mina inhlanhla ngelakhe wabebuzo futhi naye wathi ositshela urasta wena rasta uthi inqondo yakho lokuqhafaza amafana osinawana bafowethu wathi awindaba kushizo yilonto sibara wathi wangibiza sibara ngene sibara wakho yes wizayiza wena usuwalenga ngene uMozambique uzothenga into entshotshelo zongibiza ngosibala sibara kunokana ngene sibara wakho mina bukalele lapha nami ngicela ke mfana umusibisele zonke izinto ibekela nampela ngidonsisa urasta oyibuyisa zonke urastas oyisisa zonke izinto urasta oyibeka la buka into ezenzakala la ayibona ukuthi mase kutholela iyona le DJ le wena rasta lo ethenge lo mfana ngo200 rand athi ya iyona thiwayazo natural namazayizayi ngisuka lezo ngake ngizoqhafaza abantu abamnyama bakithi la wena musile kahle ekhanda nengqondo wena ngibuze wena i-DJ mix le ngakali yo 22 blocks esitolo 22000 wena wedayisa imali engakuthi uclip umuntu uphila kahle engqondweni usuke ushona eqala wathi ayingeke wasopho wayo uqhaphazela umfana omnikeze 200 rand ekubeni ubuyazi i-DJ mix imalini namanje bukusathini nawo kayidayisa ukhombisa wona ukuthi ibhala umuntu oyifuna ungakamtholi engathi lento ayiyona into ongavidane like njengemoto kanje umuntu ovidane usuke uyidayisa into ntshiwo cha uqala ufunela ibhala qala umuntu oyifuna kuyima uyithatha ngoba uzontatana yonke uzobanjwe nawo boshwe na same nje nawe istakile lento akathenga ngokuthi imibhala iqondile wakathu umuntu ufuna ukuba DJ mhlawumbe studio phela ushawa yini mix nako okay usahleli nawo ngenhlanhla ungakayidayisi umnizelana ukuthi umfana futhi yindaba enqhafaza abantu bakithi abamnyama usuke hayi uyena uyifunela 200 rand usuke awunamanga uyena uthi ishiphe kabi you600 lezi store uthiwa bukusenza ilimi ukumshaya ngesidingo sesibhamle ekhanda suke evuza same time futhi ayekusasa bombo ukhethana ukuboshwa noma ukhipha imali lezinto ezishodayo za 600 wathi hayi mina ngawukhipha u7 manje ukuboshwa into ehlane phese ngidinga ngoba if manager lomphathwa lesi flat ifuna ukwenza ukuthi kufika amaphoyisa la kanjani ngaboshwa uzobe sitole izinde kabo kanake ukuthi ngaxoshwa nje uqoshwe le ekhaya ngesecurity kuphela lo msebenzi uthi okay ayikho nginga wasuke bemnika imali uDJ lo mfana omncane okay so impahla zonke beyiqukulisa mina futhi kuthiwa wena njengokutshontsha bakho ukufela bakho usekta le shit kule wena lonke le mall ukuze uyolesha lapha eBhutini ana ngempela bangiqhubile bangemuva kwami yabo futhi sebekhulile akusaboshwe phela ngaqala lo ukuthi ngiboshwa ngakhe ukuthi impahla ibuyile nemali yokukhela udrink mfowethu ngifuna ukutshela awu abasakuthinti ebaphila bo professor baphila abaphili abaphili yazi ngoba ngidokutshela into engelokenzeka if sebeqede ukungilokhuza ukuthola ukwala lezi impahla bangibuyisela emphakathini ke endaweni la ngitshontshe khona ngiyobuza mina nazi ngisho bangihlala emgaqweni eThekwini aphethe ngonazi impahla lenizoli thuta ngifika kwabo untshontshe ucethe sokushare khona leThekwini sokuthathele wena sokuthi Stavini sakhetha eThekwini sofuna impahla zethu seyithola ke impahla zethu suza sokushare khona leThekwini uzafuna ubuyela emuva le la untshontshe khona wabe khona umwebelano ngicela ukushare kudakiwe asibuyele emuva la umphakathi fana ukwazi ukuthi wena ulisela nje usuvakashela angeke usuvakashela umpotsho usuzo camp endlini yompotsho ukuthi uhambe ogqezela abantu abamnyama uyajwayela wena sami
mfowethu ngicishe kwenzeke enye into lapha. Ngafika la abafowethu laba kuyibona baphethe indawo khona ikhansela khona yena labanye nje abahlali bekhansela na forum le yakhona. Khona forum lapha ngenzima ukuthi ujuluka tsotsi. Ngiyazonzazi nje ihlonipha ngikhulisa isigqoko hayi ijuluka tsotsi uyajuluka ngempela futhi sho. Iqeqebulana ngemvubu ngihlangana nensizwa mhlawumbe ezu-18 ngiphethe imvubu zodwa. Baqeqebula ngemvubu mfowethu ngalendlela ukuthi uphenduka imizimithi umuntu omnyama uphenduka imizimithi indlela esukubovu ngayo yonke indawo isikipha sinamathela igazi ngicela ukutshela ukuthi mfowethu okay bangithatha emisifere ngizificana le khansela nalabo futhi la Policing Forum sazambulana emphakathini njani yebo nangu lo mfana lo mfana wenhlanhla ubanjiwe wahamba ukomba le dese khona sola impahla nazo ibuyile sesithi okay ke akakaziwe lemphakathini simazi ukuthi lo mfana njengoba suke la evashela umposha engeve suke evashela umposha uzogaxisa ingane yabantu ngoba uganga khona la endaweni emphakathini la aroundini kodwa lo mfana lo thina sazothi utshetha eMajaldini ebelungwini ngale yesivili manje umthuthekile yesivili uqala la ngale waphesha freeway le esuke abantu abamnyama abarich abanemali mina ngale ngaphesha freeway ila belungu ke manje usitshela thina sabantu abamnyama asaganga eMajaldini hayi cela ukutshela ukuthi uyazi ukuthi emphakathini endaweni kuwe khona abantu ekuthiwa omahlalela labo jika nelanga labangasebenzi abahleli bedakwe insango beshukela insango one way nje beze kuthiwa mhlatshiwe lapha ubona sebekhona bephuza isikhatha noma bephuza ubhiya noma bephuza isizulu uthi lapha kuthiwa mhlatshiwe inyama inkomo uthi sebekhona akukho laba ngathola likhona umaphupha emkhova ke labo labahlezi behleli imini nje yonke berounda nelanga abangasebenzi aba omahlalela mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi ibona abaqala abantu labo bakhuluma qala abadakwe insango amalasi lawa igwegwe yena mfana la kashawe abantu bathi hayi no mano uba somnethana mfana nje niza kashawe nje mina ngizoyisho nini lento kusuke kuphuma khuluma ekhansela kumuntu wena uma kakhulu basu wena ophetheke lapha akazwani noshidiki lo baba lo wavele wakhipha igama lelo layelane ke bafowethu lo mfana lo kodwa lento ayenzayo uyachwayela ngoba nami ensukwini ngisanda ukugqakezela endlini yami kodwa kumina bangena ngeroof ngabaqephula ubestars manje nje isibhamu sami esemthethweni baphinde bathithana nefoni yengane yami encane eyishiya njalo emsebenzini isebenza ePavillion buka into eyenzakala la umfana lo ngingamshaya ngoba ngizongcolisa izandla zenu gcina igcwala igazi le ring ngiseringini la Chesterfield 25 gcwele abantu umphakathi kanye kodwa no awona umbeke lapho kunesihlahla lapha yabo esikhulu esaziwayo uboshela kusona ngentambo yenkomo noma yembuzi unetshobula ibhadi mfowethu ubanjiswe kahle ngathi usigodle kanje njengentombi umomba intombi yakho kanje sesibambiwe nje lesasihlahla bona badile nomhlanje le ndawo ngemuva yo iyaphela imvubu baqhubula ngemvubu imvubu mhlawumbe zofola insizwe zoyiqhubula ngayo le mvubu ziba u10 noma 8 zashintshana isikhathelele inikeza le enye imvubu isikipha sesinamathela igazi la emhlanje mfowethu ngifuna ukutshela into eyodwa eyenzeka kunaloko wathi umfowethu lo yedwa okwena oyikhansela lokhuzi forum wazi mina ngicela umfana ngalo ngizolisa izandla zenu mina ngathi niqede ngale nja ngoba vele le nja le kahle izosiqeda le mphakathini if misingayibulali manje shothi ngekulungela utho sazophela le nja le inesibindi kwaze ungena emzini umuntu omnyama umzini wendoda wenye insizwa igqekeze into nje impahla engaka ejwayele umuntu akafe le nja yazo oneloko igama walikhipha uthini wathi ucela ukuthi bangifake emathayini emoto khona amathayini emoto lapha atakile ingqomo abantu vele abaningi abantu beshona lapha embulayo ngayo lo impahla bembuzwa ngamathayi ufaka amathayi ofo kanje ubhekile ubumo bese fuck patrol kuthiwa patrol kuthiwa ushisa uyohayiza ukhala uhayiza uyashwa ngqonge phakathi kwamathayi emoto yazophela i-hour mhlawumbe 40 minutes sumloza usabona ngisho ithamba ukuthi umuntu odila ikhanda lo ngawalizwa ikhanda lo muntu lizochopha uqhomisa kwebhomu ngabona la ifike mina ngedate kwenza omunye umuntu fuqo uyathuka uyabala ngisho ubaleka ubona eqhoma ikhanda lomuntu la uchopha qhomisa kwebhomu sathi ibhomu straight ingisindo uchopha ya ngidinga ngibuka live mbozo ngifuna ukutshela ukuthi wathi angifakwe emathayini emoto kunitsizwa la eshesha eyifast ngabona ngamathayi ofo ebeke engikumbeka ngathi awuthi cheza ukosama
Kodwa kusaba ungafa. Awu ndayitshela. Ngangiyikhalisa, ngabona ukuthi akuyikhalisa exist. Ongeloku babasele kamo babasele kami ngiyikhalisa ngoba ngitshela ngisile. Ngiyikhalisa ngizenza ingane ngiyona ingane ngisile. Mfowethu. Ngicela ukutshela into eyodwa bosho. Into engasindela yona ngeke ukholwa ngeke ubelieve. Uma uyaziwe Chesterville udumile nje kakhulu umama Mondla umama uNomalo. Uma usebenza la eKing Edward ngesipani eKing Edward eyinesi umama wami akekho ngama Elizabeth uMalo uMamandla namanje mhlawumbe ngibuye ufuna ukunengane ifundele even ngisho sisi nolokhuza noMelusi kuyimanje basemsebenzini basipana uMsipana Thosa bamnandi bajibala intuzo manje buka ke kutshela umuntu engasindela yena kuphela umama uncane ngokuthini na ngithi mina yabona indaba ukuthi uhambe endaweni elokushini usayintwana usangena estageini usasuka ukuganga lokugqezela omakhelwane usukubaleka usheshe ohlala emgaqweni mhlawumbe uhlala iminyaka futhi nakhona emgaqweni mhlawumbe uhlala 10 years 15 years emgaqweni subusa umdala usukhulisana nentshebe suyimbodle kade uhamba omncane umngake abantu abasakubona sofica abonyuwana abafana lo abancane ongabazi lawo ofika abancane sebemba ngamagalufu bazoba sebefundile baqethe izikole sebamanesa abanye mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi endaweni ngasindela lokho wathona umfana wakabana ndayihambela ngusukuze kubala uze umpotsho phela wona khala swengisa abantu bakithi ehlahle mina ngumfana wamama Nomalo oyines lohlala la eRoute 2 eChesterville la ngazike sepaki ngaka ali lo namatext kodwa ini yona mfana wona mfana zingakinga la mfethu yazi ngangihleka ngedwa ngigunyula amathayila sengene u2 cabanga kusho ukuthi 2 bese kulandela upatrol isigcina hayi upatrol azigcwele egunyulwa kanje u2 amathayila ngathi awuthi uNkulunkulu wami ngiyabonga awuthi Jesu mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi balugumulo lokuqala ithayi uphinde wagumula lesibili yazi bokuqala kwabuya nesimali ngwambela hayi ngase ngishwabela ngisho ebusweni ngibona ngingqonqa ngiyashaya lesitini ngiyabulawa la kodwa umfana umqaqe mfana phela lo baba ngithi umakhulu basi la wena ophethe forum manje mekhuluma into kumele yazwakale manje yenziwe manje umqaqe mfana usika intambo le bisiwe cable touch nala ngimina into mina to awusho ke mfana wena ungane mamalo umfana ngumama siyamazi unazo impela izingane kodwa wena sikwazi izinganeni zakhe mungu sonke lesikhathi ukhulile uphandle so ngalichaza iqiniso ukuthi abafowethu mina ngisuke la ekhaya ngina 14 years ngisuka uGangqa yeza ngitshontsha nswempu ngitshontsha amafoni abantu ngigqezela abantu umphakathi le ndaweni ngenxa ukuthini ngicela ukusihlupha oletinga itori sengena ningi njalo sonke nesonto ngena itori ekhaya ukuthi igqeza amakhelwane kaba ngabona ngene ngihambe ngoshosho ngihlala eThekwini manje sekungafika ngahlala iminyaka njengoba sengibuya manje singikhulise ngene nentshebe kahle hle ngihamba ngisayintwana ngina 14 years ngihlala emgaqweni njengoba sengibuya manje nginentshebe ngikhulile mhlawumbe manje ngina 28 years manje ngidala manje manje wona mfuthi mengibuya sengimdala ngibuya sekukhona bonke onyuwana engingabazi lekhe ngingule nayo nalabo bafana abancane abakhulu ephambi kwami sibamba ngeemoto amagalufu mina ngisawusihlama nje ubona nje ngiyihudula namanje ngiyiphala ngintshontsha buka into enzakala la avita nathini ali baba mfana wami yazi umama ngumalo kahle siyamazi and ukhulithini nasazi ngisho into yakhe ubaba umalo lo baba ngoba bohluphekile athe isondela kaShembe inhlaluthu and futhi engazwani lephitha ngozifuna ukuthi umfundise cha into bethula kodwa ubaba yazi nosebenza apha ngokholo mesebenza ka ADT khona le moto le nobhejana yabo le phatha imali yeah ubaba mekada leyo moto ngephethe isifama esikhulu esincane nesikhulu esikhulu sihlala ngisho edladleni nesayinele emsebenzini uzilokhu uba la eThekwini ithama la buka khona isombo sakhe la phezulu khona igeje from isikhulu sibambe ubaba esibambe kanje sifama esikhulu esincane naso la sibila esifubeni ndikize ihostel yakho buka uma yinesi sibana neKing Edward akekho ngamaso mama buka intenza la okay ubaba lo khansela thina zonke mfana uma wakho kahle la endaweni ngedumile ngokuthini uyinesi futhi mesangoma esiza abantu ngemithi eyimbiza nani yabo nje mina kuchilpenis into ezosindela nomfana uzosindela ukuthi uma wakho nje othe isangoma ideza nembiza zoklinikazi nani mugula ngisho uhlola umuhambo uyabhula hlola akutshele zonke inkinga zakwakho
yonke inkinga obhekene nayo. Mina uzosindela mfana wami ukuthi uma usowuchatha ukuze wembeza ngokuthatha kuyena umama ngumalo siyosindela yena azasho ukuthi babukhansela hayi uthi ngiyakhokhisa ishumi nje liqhwa elimhlophe lokuthi ukhanyise lapha emsamo ngiwangikhipha umuthi wami and ungabonga umuthi wami awubonga nampela ngikhipha ishumi futhi wena lapho ngalomzuzu mina ngifika kini ngifika kusayintwana kusencane kusangaka nje usukhulule manje ungaka futhi manje siyangichaza mase ungitshela ukuthi kahle wona mungekho la sonke leminyaka ngisushesho baphi eThekwini ngihlala emgaqweni ngibuza ubuso umdala usukhulisa umgaka sizosebela manje sizositshontshela uzobona belungu manje mfana wami ungayenzi ushona semhlabeni mfana wami ngigcwele ngawe into engizingcwele ngawe ngoba uma wakho mfana wami siphila nje la emhlabeni ngenxa yakhe wena nimuntu size endaweni la and thina njoba enesuma wakho ekhe ngejwaje umuntu oqala ukade sicasha ngayo ifuna sifuna usizo kuthiwa nangu ubaba la uthi ecela uma nqumalo abize sometime abebize bebekwa la nje bebizo sometime eyichaza inkinga yakhe yazi ukulayina awumlo baba ngathi umuntu omdala samshawa inyawo amathambo enani akawumulayini uyadlulisa abe phambili ngusuyephathelwe already amaphilisi akhe yonke into ayibambeka nje nefile yakhe ngoba nikwenza ukushesha sometime bephuma abantu bahlale holiday usuku lonke esibhedlela nxa ukuthini bamulayini lo baba akamulayini nxa ukuthini wazi umuntu oyedwa uma ngomali umama oyinesi wangasekhaya Staville buka into enzakala la ngisinde kanjalo ke mina avela thina ubaba lo mfana wami ngicabanga ukuthi ungena naye imonto la sihamba manje sibela kini siyakini manje 2 nje sola 25 siyochaza kini ngawu uthenze flop kanje and futhi la kini fana ngosekudethela wena uhlale kini ukhohle indawo zokushuba emgaqweni semincane kabona mfana ngicela ukutshela ukuthi time leli okay ngavuma kamnandi phela ubona nami uvuma mayifara into usuvumela nje kodwa ngomqondo na ukho la ufisa ukubaleka usuke siphethe ukubaleka ngoba ushike kwamathala emonto awu4 sekhishwe 2 kuneyinto nje eyisheshayo makuthiwa ithana amathayi zigijimani futhi lezinto mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi iyodwa into eyenzakala bra wami ubaba lo wangithatha ngifaka emotini sihamba nomfana wethu lomsebenzelayo uyiforum lo wena umgade yena sahamba ugeza emzini wakhe sifike emzini wakhe ngijuluka ngimanzi lapho julisha amakhwafa ngimeka phasi ikhwafa yina yilo ngicabanga ukuthi ngabe ngiyangqonqa umlilo nje manje khulu manje sengumlotha mfowethu kwenzakalani lapho naloko ubaba lo wasiphala hlala phansi umfazi sebiza ubaba wakhona nje wakhona la emzini wakhe ngoba isiphikidla mfana lo umngane le yamngumalo lo wena usuthenga imbiza yena umngumalo lo wala ishe2 hasa unkosi yami wazokhula awufuna lapha ngibazi bebancane nje athi hayi phela lo wena ahodoba ke lo mdala kunabo bonke lapha kade ngeke eseThekwini shisho behlala emgaqweni nje bese bese ikhulile semngaka manje ngikumenze lithi ashaya 2 slash ngithi nase ngivele sihamba siya kubo hle ngimchaza ngoba khona isithola sethola uyena nje luntusa impahla kanje intshontsha kanje le ndaweni sawuyena mfana umkangelana ukuthi mncane ibumuhle kanjani mfana mhlawumbe ngifesisi yalo bengiyala into abadala nama ngavuma yebo ma yebo nkosi yami yebo ngivumelana nami phela ukuthi ngiyabona sengilula ukuhamba kahle cela ukutshela into engayenza iyodwa uzubona ukuthi ubuphara idela kufa cha ngikhululiwe manje ngifree kamnandi yabuzinto mina lo still ngisabaleka khona ngingasenziwa lutho mfowethu ngaphuma la njengomuntu oyochama wathi wayinali ithoilet la no sengikhuluma iqiniso ngifuna uqalekile ngibhema ugwayi nayi lusi la ngiphethe nomentshisi ngishisa ugwala eminyango ngiveme sengiyabuya qhubeka ngishayiti kuthiwa ngaphuma nje mfowethu ngonyova ngathi ngifika ngala emuva angijazi emva kwenju sometimes kunokuba nothango mhlawumbe ifence yakamakhelwane ebiyele mhlawumbe ngocingo kanje sefaka mhlawumbe imbali phezulu mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi yimi lo ngiqukula i-drum lela ikhali lelithayile lelingaka likhulu i-drum mphongolo ngagibela phezulu kwawo ngajonga ifence ngashamsanga jombela amakhelwane abaleka ngawo manje yonke ngibaleka anginamalayisensi ephakethena ngithi anginalutho into zami zonke into igoqwe iliforum umphakathi kade ungendebula ngemvuko ngoba manje uqala ukuthi ungithinta nje kancane ngithi angadedele ngalutho ake ngathi umnetsheni ukabili kathathu nawo sengichaza iqiniso umfana le endaweni mina kanjani ngichaza nomama ngichaza nje asebethola umfana wami umalo mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi iyodwa into eyenzakala ngashaya umthangana ngaphela endaweni sekungimala ukuthi ngigibele manje ngisuke Staville ngisala eThekwini uyazi uTaxi man uyedwa wangisiza yani ngikhombisa isikipha ngisiphamisa ngikhombisa imvimbo lemvubu ngithi mfethu unayi forum asemevile ifuna ungibulala amasikhala noma hello bomandi abuna ungibulala ngicela ungisize ungibeke eThekwini
yazi uba washo ukuthi unoNembezo baba unozwelo wathi mfana wami ayikho inkinga wangizela nginey'ngane ey'nkangayo ey'khulile nginawo uNembezo nginawo uzwela singezwela ngibona indlela bazokubulela labantu ngene emotweni hayi zongingachazi zongithi uyishaye baba shaye hamba impela itaxi so uyishaya ubaba kudle freeway for ngishaya ePlayer Center ngifela ePlayer Center into yokuqala ngicabanga ukuthi ubona nje paralysis nesibindi angabe ngicanga isibhedlela noma ngicanga ngilokhuza ukuthi ngiyobheka ukuthi angilimele mhlawumbe ngophelanga ngaphakathi phela ngishawa lapha into yokuqala ngicabanga ngumeshent umuntu wale koTanzania kobani bani ngavele kwaduma yena aqala ukuthi ngiqale ngimeshent ngicela iskip samahala ngibhemisa ngoba izolo kade ngidla imali emingaka ngeke ngabe ungibhemisa mahala ekubene bazilathi ukuthi mina kade yebo same time ngathi ngifika nje zona usiyawa mfethu siyasezothuka sasekuyigwagwa kanje wahamba wakhomba laphana emabhayini kanje ngamchaza bafethu abatshela hayi uqinisile bafethu kona kube nje la ayikho nemthetho engayenza yabo ngenxa ukuthini bafethu ngibona ukuthi yaphoqa ukuthi umuntu omele ngokuqondisa famina indlela leyo tona bakithi fanele nihlele ningazi ukuthi mina ngile nhlobo le ekholelwa ekutheni into mesijampile mfethu vuma ubuyisa imfahla yomuntu ubuyisa into zikhokho iphele yabo kudlule mfowethu ungazi ufanele shit mfethu umphefumulo into ebiza kanje umphefumulo phela uhamba wafanele banokuhlala wazi ukuthi uhamba kanye uhambe kabili wahamba nje kanye phenduka uthole phenduka ubuye udliwe yini la la mfowethu chazela ke lana mfowethu la mfowethu ushuthi isikhathi siphelile ungachazi intende vele uqhabuqhabu unomunye umfana ekuthiwa usele lo mfana umfana okufika le emphakathini nasemhlabeni nala nje la endaweni la eSouth Africa lo mfana yini uyiTanzania lo mfana lo ngathini mathi dayisa iwunga wayeka iwunga waphasha wayekudayisa manje useyicoshela amakhopa ntutha amabrasa akhephula amampompi wabantu ebusuku la emajardini belele hambe okala bhema nemali mina yonke ngaphandle lo mfana lo wenze njani ngibona ukuthi ingqondo asile ngempela ngathi uyazi kulezi insuku lapha eBridge eMaskanda isikhathi esiningi kunokuthi wena mfethu umetro usiqhoshe ngenxa yokuthi sigcwele emgaqweni umfethu lo avele njana sasikopha ishisa emgaqweni phakathi nomgaqo lapha eBridge ngicabanga mfethu ngasesikenke eBrain ashisa ikhopha ivele into uthi igcwala iflonke lapha eBridge manje mina ngiyabona lapha eqhamuka umetro uzosiqhoshe sonke la ngivele siqhoshiwe nala siqhoshiwe nalapha ezansi lapha yathi hlala khona kubiyelwe khona siphinde saqhoshwa seseBridge manje le Maskanda leyadala mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi umfowethu lo ngithe nguphunyela ngamanzi umlilo ngikucisha kwanganyana into uthi yathula kanti umuntu okhona umcophile yazi usuke lapha mfowethu nifela kumina wathi uyakuma mama kumfuna wanyoko umfuna inja wena ungitshela kabi ubona usecishe ikhopha yami yazi imali yami le ngiyamuza chafu ono wrong ubaselani ikhopha la into uthi ngakuthi ufuna siqoshweni la ungathi sisusiwe lapha namafuna ufuna siqoshwe la kwesibili umfowethu yazi kanti ngikhuluma naye kanjalo ucosha isitina phansi yazi mfethu ngithe ngiphendule ngithi nawe uchafu uyajwayela ngize ngithi izala ngishaya same time ngaphansi phela ngahlambe 30 minutes umqondo uthi uhamba nje ukuzwe inzululwane kwamnyama amehlo ngishampa ethangale ndlela ukuthi ngetshe izinyo lihlabe ezicishe laphumela ngale ngaphandle bo ngiyabona shaya izinyo lacishe phumela yonke lenyama iyalenga kuwe manje ngibona ngakwazi nje ukukhuluma na kahle umfowethu ngikhava ngathi uma ngishanga nje umfowethu lo ngizikudethe nje sifansi kwaqhuma abafowethu laba ngivamisa naminombolo abagcwele ngaba bangikhonzile bathi awusiyaziva amachazi nali izayizayi la ngenzo so ejwayela vele befika la abafowethu vele njani bathi bafuna umbamba ngesicathulo amthatha ngofanga namaholiday ufuna umbamba ngesicathulo akhuzule ibona laba bangakubuza kwabo laba dayisa amamation indaba bandawonye babambisene bakwazi umusha wedwa wabo bangimbozele nabo mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi unalo bafele kusumsindo indaba lonto amazulu afuna ukushale likore leli noza kwabo laba sibiyavunga abantu ngene umshayini konizobona so wena wrong bu siya unjani buwani uvuza igazi mfowethu ngifuna ukutshela umningi wale wesibhedlela buwa into enzakala lana umfowethu lo wavulenze njani weza kuthina wathi mfowethu ngiyabona lento engiyenzile ngibe wrong ngoba mfisi ngenhliziyo ngokudina ngokubaseleka usiyami mfowethu ngiyazi sinona umno udumile waziwa futhi ongaganga futhi ongalenhlobo lehlupha nami ngithe ngokudina lento ayenziwe acishe ikhopha ngisho thu ushisa kuphi noma wabona ba umuntu eshisa ikhopha la fana nomgaqo uyazi ukuthi unoloku into yavela yawo mfowethu njani isekuseni vele isikhathi ukuvuka lapho ngiqalekile nami ngishela ona roast na uqalekile
Kuse usebuka yazi mfethu uthe semthame ubukokhala ngibona ngaye ngikhweba ngathi ngiyaphenduka ngithi yabo ngibambe emlomeni ngiyethawula kanje limanzi ekuyilona ngibambe igazi ngalwelopha mfowethu ngifumbaze 50 rand of 10 rand abo 5 eyafonyo uyanginika ngathi sengiyababuka ngithona imali onginika nemali ngule ngesibhedlela ngawile wasiyanga imancane sobe yasibona obale athini nawe manje ngimbona izolo khona emaskandi sibuyile usekhona manje yena uselonglimaze ngiyotshela mina even izolo ngilalanga kahle izolo ubusuku nje ngilalanga kahle indaba lezi inhlungu zalo liyafuthi ayini ngathini lento like isifuna ukuba manje nani angithola nje spermitic ngithi ayilipolisi lokusilonda lisenza futhi sibhibhe sibe nobuvu manje nakumina yabo manje ngiyabona sikuyela ngakhona ukuthi ngiyabona ukuthi ngiyabuka esibukweni nazi sekuqhumba senginobuvu ngaphakathi ngibona umlomo uyabo ngalo umuntu angaphila emhlabeni bola umlomo into ebaluleke kanje ngoba ukudla ngakhuluma ngamlomo manje ngconywana uma uthi sekudla kancane kwanguthobile izolo ebusuku awungconywana mumngawo umlomo wathi ubohlayo wehle sengconywana kodwa uvula nje upetula ubuka ngaphakathi uyabona imbobo yezinyo ingenile cishe laphumela ngala lonke izinyo inyama yonke ngabe yalenga bayahlupha la bokufika indaba inkuba nathi hlawumbe omnyama kuma ungabamsami sizodwa sama parasite ayisana ukuzibambisana abalenzanga yonke lento and futhi bahlahle bona babesente ngibasela kakhulu bona bayakwazi umushaya lona izayizalanga kubo bavungame bonke bafuna ukugwegwela ukushaya kodwa thina umuntu omnyama ukushaya mina umuntu omnyama yomvalo ukuthi yabona basula noma babuke nje angabe bona bakulwelayo uthi ngathi jwayele ufuna usiphathe ezweni lakithi najwayele sibashaya manje ngawuthi nasibambisene that's why agcina sekwenza kanje yawuchithi onje mina ngileleni impunga na amaphilisi asakhona amaphilisi ngabese yini amaphilisi block amaphilisi enhlungu amaphilisi lawa lokhu la ngosole isibhedlela nangishawule lesitapa umntwana inaso sisiphinde sabuya futhi nasinaka nala amaphilisi engiwaphuza uzwa hayi ungawaveze zona serious lawo engiwaphuza amaphilisi lawo enhlungu abantu siyabathenga kubize ngoba ubona lokho nje ngitshethi uza okay mhlawumbe nje ungafisa ukugoqa uthini mfethu ebantweni indlela abakuthanda ngayo lokhu ubuya bekubiza ngoba abantu banikhonzile nezimo enibhekana nazo emgaqweni ukufika nizoxoxa enezimatshe zinihlekisa kodwa ekugcineni kunesifundo esisalayo kubantwana babo nakubo njengabazali ngoba ingane mayisikilesimo ingane sukusesimene esizima esingathinti yona kuphela ingane kodwa esihamba size sithinte nomndeni ngoba indlela yokugcina idlule ekhaya ungafisa ukuthini ebantweni nje sesigoqa ngathini ebantwini bakithi nani umphakathi wasendaweni nakuzinye indawo ngeke ngathanda bona bakithi ukuthi ifune ngivala nami incwadi njengoba singiqoka nani izitori eziningi nezinto sezenzeke empilweni ngimina ukuthi izingane zeni kona kakhulukazi lezi ezincane ezisakhula manje yazi khona into engingayibona manje bakuthi esike yenzeka ekulawo ufuna abancane labo uphuza umanceki nani abafethu ngibakhala ngesisu kuthiwa khishwe sivati ngalendlela ukuthi angisha amabreak awabambeki yazi indaba le ndaba yamancika abafethu sebenzisa amazini bamix sonke nencika bamix indaweni nedrink baxove ndawonye idrink ebovu wema nawe baba ngicela ukuthi phisa into engingayazi izi noma izingane zomali zamabhotela ezidlala kuma flat ngoba sizongishaza ngibulale ngikuthiwa ngiqwashisa ngitshela ngale nto yenziwe bafana abancane manje epidaye wrong enizobabamba ngavo ukuthi kalula manje mekuthiwa ngifuna ukubabamba ifuna ukuthi ngifuna ukubabamba badlalele i-drugs ma kune drink le kuthiwa expalate sibovu ekule drink ma mbona umfana wakho eyithande lokho ephuze njalo ngifika umfana wakho ehleni nalabo ngani bakhe uphuze expalate sibovu nomphuze i-drink ebovu kwema kuvula uqonde kuyona spirit ungabuzi ukuthi le drink imfono ngicela ubuza uyithengeleni this and that cha ukuthi uyivule same time bese ufuna ukuyiphuza ukuthi unkonko uyithele phansi yonke uyichithe ungabe ukhiphe enye imali uthenge i-drink ikhokhubuka bayithele phambi kwakho bayiphuze phambi kwakho ngoba le ya drink angeke uyidrink i-drugs lehlala imali njengoba usuke ibovu nje angeke usuke ibovu phela kukhona ispalate lesibovu lokuthi kujwayelekile ispalate lesi light sikhanya ngo light lo lesensisha ngalo red lo qhamile lo red lo okhanya ubona ukuthi abona lo udimile usuya ngisho udimile lo sinathi igazi straight ibovu yazi indawo osebenzisa seumuthi lo umkhohlane lokuthiwa elokhuzana iblumbani lo khwehlela bomaxe nawo lo bovu
bomix nalo isipalethe bexove ndawonye bese bayaphuza wena bafuna baphuza lesipalethe badiya kuyiphatha bafuna kwenze njani bese kuthi lamazini amaphilisi einhlanya labantu abahlanyayo basile for nep bathi bawafa phakathi la bakho amaphilisi amancane mangalu lilodwa lu 5 rand eKMS kodwa ezinye indawo kodwa esa 3 ngo10 lo maphilisi mancane lilodwa la dakwana ngana nimesi mathathu ngoba banga 3 balesha phansi ku drink la phezulu ngalo muthi omkhuhlane ngaphezulu uje ufuna abancane abafama headset laba nje abagqoka kahle badla intombi ingane ezincane abafana badawa nje angazi lo sebedlile yilo sebedakwele insanga ngithi cheese lensanga le yellow le ehlangene ibombela basizoba dawa yini lendo lethiwa incika thethiwa ingcela abantu bakithi ngicela abantu fana abancane laba beni abakhulayo nje bangena stage laba qala ubhema igawo kwaye insango nibayekise ukuthanda idrink ebovu ngoba ijamba phela ngaloko omunye uthi ambona hayibo idrink icoke kodwa manje ishintsha ukhala sangathi like i-red and black ngawukhama kanjani yazi usewathatha lo muthi obovu wemo ukhwehlela ofa phakathi icoke ukhala la uyajika same time kuba umunye ukhala that's why ngithi ingane yakho if musubona ukuthi izwana laba gengele ephema insango le nje engene stage uyayibona ukuthi ihlezi njalo ehlukana imali drink hlezi ne drink and hlezi isikhubuza esincane esifaya drink ebanda ebovu bowazi ukuthi i-drugs lelo ma umbona umuntu kodwa and test yakhona iyazwakala mama ilike ukukhakha like ubaba nje umuntu uthukho omncane uthi icopha phakathi kuthulisa we drink uyashintsha ukhala ngoba uyezwana ukuthi i-test akusayona le drink yodwa imixe nogoloko nayo ke yaba kanjalo that's why angathi umitha ngolimi i-test ema uzozizwa baba ila icela khona ukuthi iyona lencika yini lenifuza ukuchitha mase emva lokho uyamqaqabula ngemvubu umshaye party kuze ngaphinda iphuze lento. No, sibongile siyawuthi ufike uzoba ingxenye. Yeah. Mabona kude wena lo madoda wakhandwa inina nowakhandelwa nini ukuthi niqwashisa abantu mabethi banifuna sizokwenza isiqiniseko sokuthi siyanibuyisa ngakho ke siyacela kwi comment box uma khona umuntu omfisa ukuthi abuye ofisa ukumbona bhala ubhale nombuzo ofisa simbuza wona mase khona sesimlethile starring uNjabulo sesimlethile umnqobi Handsome Khumalo nangu siyana namhlanje sinilethele yena sicela nibale nabanye lenyanga nje inyanga yenu shonini ukuthi ubani nifuna simbuyise ubani nifuna simbuyise ezelana ezonijabulisa amadoda akwazi ukuxoxa ngempela nabesifazane nabo nibabale engabe sengathi ngibiwe iyabona sengamadododo amadoda othi siyabonga siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell okuzokubika amathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izoqenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolo suku siyacela abantu bejoin membership bathi kunendlela entsha ke for kwa Android bani lokho ma iPhone isiyakwazi ukuthi i-membership ikhokheke kalula angazi it's iOS bani uyakwazi ukuthi i-membership ungalokhu manje ugcwalisa so siyacela bejoin membership akusezukuba nzima njengakuqala ukuze sikwazi ukuthi senze nezinye izinto esingakwazi ukuthi sizenze nanokuthi esikwazi ukuthi simbizele labantu benini bathanda kakhulu lenyanga yonke nje sokwenza isiqiniseko sokuthi sibiza labantu enibathandayo igama lami ngoprofessor Ngwamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini nakamandlakazi ngakho ke sangcenga wethu